Yes, cancer so can be, but neonatal cancers mostly it doesn't fall within the infant neonatal. And to be so from 2 years cancer in general, frankly speaking, the cause is unknown. Unknown? Yes. Okay. The cause is unknown. Cancer, the cause is unknown. But you were yama be a friend, things yama be on my bed to me a trigger. You find certain chemicals, certain drugs. Say you wo akola, na say apano ondidi and it bet me amasa upon bet me afternoon quantum. Yes. And through the infection, upon bet me afternoon qua. Na ni mame ye wo onyim akwara no wenyi na say friend wenyi there on TB da na on TB da in quote because they said abata bia nim say onyi say ko wenyi but ye wo mame fo binum so ho no ma hwen fa mo enti enu sa no obo say won ko wenyi sa enti midwife bia obi ani ni history bia enti no awo aka no na owo eya omo afina odimrika pe hospital bia ko okay enu sa no dima accommodation for especially midwives and say on bet me agini pan awo because one ye nim yare ewo omame no ho ye nim say we no kon onum nendu say okọ we yana so okọ say odadro bi so ana so odadro bi so ye nim bibia fa ho sa enti e ba no sa na awo no je no din ema midwives no enu so sa no so no ebetumi ayeden ama sa Dɛath anase ogboyi anase nkola ewe ayeden aba pneumonia no akasa ne se akora no a ewo ni mame yam na wan tuma amba ntem no wan su na se pie fini mame ho no akwana ayeden anom bi enti onum bi sa na ebeye den ebekọ kọhye ni lungs no na ni lungs no abeye yenti se nsuo agina o lungs no mu anase lungs no baby no ena pneumonia na yeka no okay but say oda ade eye oda form ade eye nyum ni sai ma no abetumi atrigger no but it's not the main cause say akwana che ni mame ho no enu na akwana no ni mame ho su na eye ni bi no awontumi nhumi yie no ena disa neonatal pneumonia no ever say awofo so nyima edrobi a mo ba yusu bia no omo make sure say omo ama omo doctor for the drop a omo yusu ena onyim so a men sorry keke enko your friend pharmacy shop and I said drugstore say mtiemia entino mami kode mami say that onyim na say ehun dodo kakra na say ehun fawa bomodia say hospital bia ben biara no bomodia ra Yema we were called Bashampo Ediba to my GH platform here so and then they can have a Satia and your bottom man to subscribing and then over 10 some. They be yet to say Akalabi a wonderful fraud in 28 days. Grabuna Palana Tana on one seado. Will be so your son might be a wobber fee. Actually, there's a 1 to 20 some see you on some Masio and it was I call Aquajan Kraton was Sanso Babu. We say Yana be actually say and send Missy Bassa. Na ena day ye free home fem aba na mafemwa yensaka doctor Newman hachu a obabe pense nsemu ade a tren obisa se ehne ewo ye tu peshi ene aba piem ewo maximum care class aha niema ekoso ni pedwem bi obedan mu a ombetimi aboa na bibia akono se dia open media ne ahwene ne saka doctor wo hadia na che se nsema opese unu na de wo se wote ase efa emma ya wo mu ene awo echi nsem ne ade ne nyina tam kuchu ai timadi esi ma wa kwa bashon kon why doctor ni dear na say enema e kire yeso e ba ne yempomu a wa oni ni pa yebeti ha ba be down empempebre na ya te say ye kwa wo so ba fia wo no ma akola no odi na enu edi na asa na sabe akola ni furu ya wo no kra na me no so nti wa na adne say awo e bia wo kra no wo bi because obe wo na akola ne wudi a
and yeah na onye na be so well. And it's in the first place no what is it in general? There the money cover answer. Yo me that say. Say you wo akwala na say akwala ba ya na say bia 28 days no before then no you were a mummy no you were be a friend infant mortality. Okay. And a war the friend neonatal mortality. Na infant mortality no any say bia mamina wa akwala nene na akwala no on between the day ya wa akwala no any afi ba ko no any friend infant mortality no na ye ba no ni me sa na friend infant mortality by ba no neonatal mortality na no ye akwala no ye wo akwala from the one ya wo no ebedu at 28 days na akwala no free mo and a friend neonatal mortality. But say case infant there infant no from the very day na ya wa akwala ebedu afi ba ko and your term as infant mortality. Okay, nti dia ya mo ka se akwala no ni nka e wo be ya ba bedru na na obi tete na ni nti ni we na nya no kre. But you dey nya no kre. Sawo. Nti then ma akwala at that tender age ebetini free ya so what is the cause? Is it the mother's fault? Ana akwala na ne ho atoche. Yo me da say. Ye fa ni say ye be chimienu. Okay. Betumi afi awofo no. Na bisu ye natural. Ye fa ni say natural. Na say ye wo akwala na say bia akwala no ondidi ye. Ani betumi amasa akwala betumi afi no kwantem. Ineno. Yes. Bia say akwala bi ho no ma ye wo na breastfeeding ko ye problem. Bia fa ni say mami no wo no enye ni mami ankasa ni mami akasa bia wo problem bi ntino ama nfunso no nye de emba ntino ye be force dia kwana to bia akwala bia ni ti Cerelac ni ehun kikai so na ye ni sanso a wan tumi anteki ebre an hwehwes emuyie an hu say bia ade wo ye dwane no mu muti anase munti a obon sa kwana at the end of the day no benya infection. And through the infection no apan betumi ede ahwe no kwa. Okay. Ebisu ni say bia na ni mame ye wo onyim akwala no wenyin na say ye friend wenyin de on tibida. So bia na on tibida in quote because they said abata bia nim say onyin say ko wenyin but ye wo mame fo binum so ho no ahwe form. Enti enu sa no ubon say won ko wenyin sa nti midwife bia obi ani ne history bia enti no awo aka no na owo eya omo no afi no odumrika pe hospital bia ko. Okay. Enu sa no dima accommodation especially midwives and say on betumi agi ni pan awo because one ye nim yare ewo o mame no ho ye nim say we no kono onu nendu say okọ we yana so okọ say odadro bi so ana so odadro bi so ye nim bibia fa ho sa enti eba no sa na awo no je no din ema midwives no enu so sa no so no ebetumi ayeden ama sa Dɛath ana say ogwo ana say nkola ewe ayeden aba you will be so hard more on say ena me say infant mortality no bia ya woni akwa no fiti na kwara brem the one ada edi kana e wono no abedu ada na obedi afi ba ko no until within that no bi mo ho no mu a ye wakwara na omunya de fe no neonatal encephalopathy neonatal encephalopathy no ye fa say in short no ana say e wo in late term no ye fa say adwumu yare ana say yare bia ewo ayi ni brain no ana say na adwene no ama adwene no I say ahunhun ewo no kakra enti it can be due to infection as well. Okay. It can be due to infection as well. Ebisu ni say bia akwano benya the fenu say infectious diseases bi. Okay. Ye kan infectious diseases in yare a ebetumi afri obi ho akọ obi ho. Yemfa ni say contagious yare a ebia asube nipa ba ko obi a there's that probability say obetumi adiama ne toso mienu no another one so ni say ebia malaria ya
on say malaria dentia yempany for Ministry of Health ni Ghana Health Service omonia bre wo malaria pregnant oba onyem ni malaria sem hu ni say eye number 1 ade bako a ekun nkola ni pa yes and our immune system name build it to that extent be bo mana yes ye be fan sa say our immune system no em build it sa to the extent say omu ebe ye de omu betumi fight against infection and malaria parasite na kasa no era or pinfo enya malaria na one treat ya or the work na enya nsuso boni kese pa awakwa no so sen o mame no yes ese o mame no because akwan de ya wonu fufuro sa no a doctor for yenim say o akwa yenko en malaria test she say ya wakwa no ana kwan so ntumi kasa encho say mama metie me ya ana bibi say e bia ya wakwa na to wono na bese 2 days 3 days bi ana obamu say bia kwa no wa ehye bibi say na doctor be ba o wana enye test we ma no hwe enye test we ma no hwe e bia bedu sa time so na aye too late na atumi ha ayi akola no another one so ni say e fa ni say o mame no enyim na okọ hospital no so okọ yenko gina wo ana say midwife gina wo no your baby friend prolonged labor okay time I say akwa no pie no wantumi empie sa time enti ebia obeye arrangement say udi ni ko theater ni hinkikai up and down no obewie no ebia na akwa no yakoyi no na wa dey ontumi humiye enti that na is easy lungs from breathing enti na bet me about say akwa no be ba abonti kra no na wanya de fe no neonatal pneumonia obet me nya pneumonia na say the lungs no and to me enkra wiase fufuro na waba no the lungs no and to me enkra enye djuma no se na say enye djuma yi enti no these are some of the few causes you bet me aka say you ma ngofuate okay pneumonia na o kan o yes so say yenye kaka ya te say pneumonia de ade enunu ene de pneumonia ba so bi da form ne ade no but in this stage no how does akola kitwa that age mbenya sa pneumonia with the lungs compressing yes on say de o kanu but you can pneumonia enu nche say wo da form na wanya pneumonia bet me factor okay bet me factor but pneumonia no akasa ni say akola no a wo ni mame yam na want me amba ntem no wan so na say pie fini mame ho no akwa na den anombi enti onumbi sana ebeye den ebe kokoshe ni lungs no na ni lungs no abeye yenti say nsuo agina o lungs no mu ana say lungs no baby no ena pneumonia na yeka no okay but say oda ade ye oda form ade ye nyu ni say ma no abetumi atrigger no but it's not the main cause okay pneumonia no inframa mu yare inframa mu yare infection and ediba bacterial infection though there were types of pneumonia bio hono a bacteria betumi diaba bio ha virus betumi diaba bio also a fungal betumi diaba enti no se oni akwa no bia doctor for no ye na betumi hu classify say we this type but say akwa na che oni mame hu no enu na akwa na nu ni mame hu su na ye ne bi no awontumi hu me ye no ena disa neonatal pneumonia no ever okay yenya ti we ya se kakra ndi oba tan bi bisa se ekwan ben so na mefa betimi aboa me ba se ne be ya ma wo no foforo no ontumi enhwe ne nkwa ya from nsem dem be because in 9 months journey me nya do no kra na ma journey na nya enda from kra na die be kan sisia no eni se you are adiba ko e friend say e bia getting pregnancy and prenatal care because na ipoto kasa profokasa maka but dem best me chene na ni say uye obatan na onyima ade edi kan say uye no say after you first 3 months no so uye the uko hospital na for hu ko kire
hospital for say menyim nyakopo adum se sia ne de mekunu meni mekunu ya ye djuma ya ya ade entino se sia no ya bo humodin ye humodin entino se sia ye nyim entino they see ye nyim because anya obanpa na nyim do oba na nyim but obema na onu su wo ho no onu su ka ho bi enti ye nyina ye nyim entino ye nyina ye nyim entino ya ba say mo behwe mapomudin especially oba no na hihye wo ho ositama mewo no na mo aka kire me enti nurse for no aye midwives no adu be fa sa acheche bebre mu ye wo ade bi sese e friend pregnancy school enti pregnancy school no mo ba ye be cheche mo nyama ye say wonyim from the first trimester first the first 3 months na wonyim no ko si satan mo be wo no time we go ba be ho ye be ma wadro ye be tutu malaria ye be lapse be brama ye be show kama se ne be ya wo be wo ayede afa wo ba okay another one so say ebia say be prevent infant mortality and as neonatal mortality no e bi say ebia ye wa kwala no a na say akwala no hia bibia say nya doctor for ye ma no awofo no be ma ho kwan na ya ma okay yetumi wo akola foforo na akola no otumi se ebi ohia moja se wo pe moja be di ma no but no on se ye wo ekobi no mo ho no mo pe moja se wo be mo bi moja na yinti no enu sa no ha ye kakra enu sa no betumi akoso death no okay betumi akoso death na se awofo so nyima drop ya mo be yusu bia no omo make sure say omo ama omo doctor for omo drop pro omo yusu na onyim so a men sorry keke enko your friend the pharmacy shop and as a drug store say mtm ya entino mami kode mami say that onyim na say hu dodo kakra na say hu fawa bomodia say hospital bia ben biara no bomodia ra na ko hu doctor bia obetumi aboa midwife bia obetumi aboa enti ufi hono mu a bia wo ko wantineta no ade chia na wakọ hono na enyefe ye yesare ma we nyina na ene betumi a prevent infant mortality ni neonatal mortality okay ti ye hwe nyema na wakanka ni nyina na ebetumi aka say cancer so ka ho bia na yes cancer so ka ho bi but neonatal cancers in the mostly it doesn't fall within the infant neonatal and to be so kakra from 2 years from 2 years though few of them let's say 2% bet me anya cancer but nyeni na elisa. Okay, but cancer in general, what is the cause of cancer? Cancer in general, frankly speaking, the cause is unknown. Unknown? Yes. Okay. The cause is unknown. Cancer, the cause is unknown. But you will never be a friend, things, never be on my bed to me, a trigger. You find certain chemicals, certain drugs. Chemicals and certain drugs, and maybe certain lifestyles. Too much smoking. Say you will be back as accessory. You first cigarette in Johnny Panano. And in Panana, on also better say, my life when I'm person lady. Now I call, now I starting cigarette kakra. And certain lifestyles can also cause that, especially smoking of cigarettes, using drugs, drinking of alcohol. Yes, those are some of the things that can cause cancer. But the cause of it own scientifically there, we don't know yet. Yes, we don't know yet. That's it. On say yawu ya basa sesu de nipa. Nipa. Enti to be so it beats our imagination. Baby aden friba. Baby aden friba. Enti enu de so far say nipa ya humi edidi enu nsuo e koba. Eye nyama ba ko mienu bi de e de ya yare bi ho de
it's bound to happen. Yes, it's bound to happen. Okay, in Sisa, Niamana, also leading to blood cancer, throat cancer, why cancer? Yes, Sayamana, I bet me lead to blood cancer. But you can't be leukemia. Leukemia, no, blood cancer. You can't some. Okay. And no, you were Nyama Bebre, Ebia. On our next topic, we will dive into detail of that leukemia and that's a blood cancer because you want Nyama Bebre to me causes if some of it is effect of the bone marrow, some of the infant say hormones one can contribute or attribute to blood cancer. Okay, yemrana ayebe aha ena yene Mr. Hachu yonko motwetwe no ebebebe ne mom yebeje na no dise we twatwo efa awo chinsem ene awo mu ensem afi so bebi a hospital no ewo obekire ni nyina aha ya maximum care intino oba bibia obibia Mozambique. That's actually yes. Yo me that's me nuaba. Jamaica ina chatone se uyare a bra hospital u o mamena unyima pana kasano anaso bana okitano no oyare a the first point of call enya sorry fi hospital enti muman hye ne so se ubayare on se adiba ko won kola ho no eni se akola yare a se no obe ka che o mame se mama me yare no on tumika ena yare ne didi onimu a edu babia ansa na wo mame no ubehu se me ba yi ho ahye uba no ahye no enye se sada na ho ahye start fi baby but essence akwa no ntumi nkasa nti no ama ayedin kakra enti gi se wo ho signs and symptoms na akwa no be exhibit and so be present no ena wo so be ka say okay ene me ba no ho ahye enti me fa no go hospital enti wo ya obatan ana se wo ye papa we dey me kama papa for no to be so ya play careless yi say ye hu say mba no ya le say adwa ya fa kojo ko hospital oko aya ye papa for no so mu man mboa mba no se na be ya ye betuma de ya ba hospital enti wo ye papa na se wo hu say oba ho ya shipe wo de tamwade na fa bra hospital be bo me pom 24/7 be wo ha any time be wo ba ha bia wo ba beto ya wo ha enti wo de bra na be bo ye pom na ka che say o me ba no hu fa no enti no me sira wa me ye be bo pepe wo hwe ye chire kwan a ye wo free pipe ye hospital ni di maximum care hospital ye wo free pipe na ye 24-hour service wa uba anopa uba betu doctor uba anajo uba betu doctor ewia ahomachi uba betu doctor memri ada no kosi ada na yo ha je se ye pon de ye biato baya sa obi anro bi se ohun fa nkwan de wo de bra na osu no beto yane doctor Hachu ena atwetwe enkomo no gidi se sisi a no wahu se enye maami anana na bi oti baby na why reincarnation na we asin nyane de no asan ko bi adabi enam yakasa yesu ene ye ban eso ne benam so ama abofra no wo betena se ana se sabi obeto na e won sie do medi ya ne abuna ahwenye ahayeti ma gh yakra